بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبت مها أخونا أختم أقول من سلسلة كوري مجندني قديمي وهكا ihu zamanuga khasako algumen badala fimani algumenge kurige ummettoge terega hingafawa hadisatoge teren rasulullah sallallahu alaihi wasallam algumenna kurawwa fawa khabartoka ege teren sahha magun algumenna hamya waridugin asfawa riwayataka mifar algumen mi jehilani adi ma kuriya emme kuriya ade algumenge insanituge feshuma hamya abu hurairah radhiyallahu anhu ge riwayate imam tirmidhi رحمه الله نروافني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام خلوق كرفي هندو إلى سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بركش فلوغا فيرم والي بكما ميغا تفاتو رواية أسفة إبهوري إكي غوتا إكي عبارة تكون رواية عن الرواية تفصيل قد دي غوتك ehinduga vettigen die adam alayhi salam ge darifas kolun annane huriha insanunne qiyamata hameya maneki huriha adam ge darin e rekalefanu ge borakash fuluga manikun allah subhanahu wa ta'ala firma walivum ekale ge fanu ge borakash fulun khalu korwigen qiyamata hameya allah subhanahu wa ta'ala fonu wane huriha insanun vettigen ay adi ekale ge fanu ge komme insana ma ekale fanuga darifas kolun anna komme insanegge lo kurimati nota delo demeduga nota nikkuriga ga gandaka nurun alive ujalawa te manaki fennan engin hutte efada gotegge wani den adam alayhi salam e huriha insanu huriya darinta dakkawale mi alam dharra nota alam al-ghaibuga nota alam al-arwahuga furanata vi hinduga furanata kudi kudi dharratake gotuga wa hinduga mi dakkale weni adam alayhi salam etaketi nota e darinta ei adam alayhi salam ge darifas kolun annane huriha insanu dakkale adam alayhi salam sual denni we alge we rabbe mi komba ettoy allah subhanahu wa ta'ala adam alayhi salam engibeti kale fanuge darifas kole maneki ekade fanuge darifas kolun duniyan annane huriha insanunne den ege tereng fenijje ekaku ek kujjaku enage mi dennewno deluluge demeduga mi inna alikan itura gada ajabuwa not shawgorikan huri dariyaku ehinduga adam alayhis salam suwal korvi algo we rabbe mi kon pekalen hayye not mi kon kujjen he not kon dari denne wone mi kaleeg faanuge darifas kolun fahuge ummettoge terega annane darikaleke e darikalunge namfulaki daawud manake daawud alayhi salam nabi be kalunge tereng agurme dannam den allah subhanahu wa taala hadrutuga adam alayhi salam denne wi aluge wer rabbe e darikalunge umra iba ilahu kihadu we levvevim toy den allah subhanahu wa taala adam alayhi salam enge fastulas ahare ehinduga adam alayhi salam dennevi aluge ver rabbe timange umurun salis haru nangawafa darikalunna devwagin sate kama kurawwash maneki fastula saharu getere salis haru devwagin ituru kurawwash e darikalunge umur den egotan ekambe adam alayhi salam avahare wadagen numuge wogutu ahinduga malakul maut alayhi salam wadagen ekale ufanu furana fulu hippemuge ikhtiyar alun kuri dogu danna wafane huriya nabi be kalunna bani ikhtiyaru devigenne e be kalunna suwal webe e be kalunge furana fulu hippeben wiba em adam alayhi salam ekale ufanu furana fulu hippemuge wogutu as malakul maut alayhi salam ekan dennevi manike sali sahar kurin e sali sahar kendi famiyoti ekale ufanu dennevi timan kay fanu umurun sali sahar baki onnanen nun hayya adi den denneve kaleeg faanu ge darikalun daawud alayhi salam e sali sar devvevi men nun toy
එහෙඳුගා ආදම් අලයිහිස්සලාම් එකම ඉන්කාර කරවවා ආදම් අලයිහිස්සලාම් බේනෝ වඩාගින්නේ ඒ සාලිස් ආරොස් උමර් දුනීග හුන්නවා ඒ ෆෝග හදීස් ක රසූල් සල්ලල්ලාහු බයන් කරන ආදම් අලයිහිස්සලාම් එකම ඉන්කාර කරවී আদি ආදම් ගෆානුගේ දරිෆස් කොළු ඉන්කාර කරා බයිකමුගවි মানেකි ඉන්කාර කරොන්ත ගින බයිකමුග ආදම්ගේ දරින් වේ আদি ખાસක දුනිය දෝක දාන් බේනු නොවා බයිකමුග ඉන්සානු වේ ආදම් අලයිහිස්සලාම හඳුමන් තුනියේ එකන් කුරීෆා වාක දරිකදුනට්ටක සාලිසහරු දෙයිෆා වාක එම ආදම් ගෆානුගේ දරිෆස් කොළ කීවස් එකහල ගින අහදුතකෙක් ගනෝතේ බෑමිහුන් කුර අහතෝගා හඳාන් නෙතුන් ගින බයිකේ ආදම් අලයිහිස්සලාම යෝති ඔළුන් අරාෆේ එහෙම වීම ආදම් අලයිහිස්සලාම වනි ඔළුන් එරුමුගේ සවමුන් එක ගෆානුගේ දරිෆස් කොළවස් ඔළුන් අරානේ බයිකමුග වෙෆේ mi imam tirmidhi advis enum bay bekalun gennawa fa riwayatin imam tirmidhi rahimahullah vidalwani mi sahha rangalu hadith kamuga adi ege turun ibn abbas ge riwayatun bar lebigende kiritu qur'anu ga allah subhanahu wa taala angawa fa miwa ayatuge mana ganota ayatuga allah subhanahu wa taala mi angawa fa wa engewunge muradu kurani mikan kama ibn abbas ge riwayatuge kalifan vidalwa fa wani أعراف سورة الله سبحانه وتعالى كربني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين mi ayatuga allah subhanahu wa ta'ala yangawani adam alayhi salam ge huriha darin lavwa allah subhanahu wa ta'ala ebamihun ahdu kashor hippevi ila subhanahu wa ta'ala suwal kurvevi timang ilahu mi tebamihun ge wer rabbu nun toy ehenduga ebamihun emmen ade hedennevi maneki adikin he ti timam ge wer rabbe dennevi ibn abbas ge riwayatuga ebamihun na'amme dennevi nama ade hedennevi nama maneki ei nun heye suwal kurvunima ade hedennevi nama ekam vegendani hurihammen kufurumuge teresh ehnamas emmen ves dennevi adikiyen heti mammege rabbakiti ehnamas evves miyoko handume ennete efoga miyangawani qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin eiti ebam qiyamad du nubunu mattaka allah subhanahu wa ta'ala ahudu kashore eppevi egot evves miyok handume enne hemwima allah subhanahu wa ta'ala e miithaga kan algolmen kiban evves uqubaten nuhippawa ega badaluga allah subhanahu wa ta'ala angawani wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula evves rasul bekala kunufonuvwa message ebaminu me for nukuravwe tabligh nukuravwe deenuge khabar ebaminu nahme nugennave evves mika azaben nudevwa ehme allah subhanahu wa taala midennewunu duwahuga adam alayhi salam ge burakashi galgon men huriha insanu wi hinduga e hippe ahdu kashorge sabun evves harega galgon men ge evves mihege kiban badal nuhippa ekamo komme mihe komi wani e hagigatuge matiga كل مولود يولد على الفطره كم ادم قدريكو وفمني فطرته متي مانكي ادوهوغا هففاوا احدوغه متيغا ايرا اكمن ابس واغوتو افو دونيوي سوبتكا هوري انا بدلوගෙන් එම මින් ඔගොල්මෙන්න ඒගෙන් මිදී ආදම් ගදරින්නකි හඳුමනතුන් ගිනබ එක්කන් අදි ආදම් ගදරින්නකි ඉන්කාර කුරුන් ගිනබ එක්කන් අදි ආදම් ගදරින්නකි කුක්කොරමුන් ගිනබ එක්කන් එන්කම ඔගොල්මෙන් අබදුස් kurang i'tiraf wan jehen agol men abadus inkar kurmo kuriga kan thabit kuran jehen agol men abadus rangala kanta kurweto masake kuramu damwan ekam komme insana ka muamala kurargos agol men dannam wane mi sifatan insane kibaga huradane kan komme kas ibratere hadisai allah subhanahu wa taala wani emme furtama adam alayhi salam ge huriha darin warak kudi kudi dharratake gotuga wani kon algon men emme lavwa hiki kurwa fa ila subhanahu wa taala ge veri rabbuka wanta kama meduga algon men emme wani ila subhanahu wa taala i algon men emme ge rabbuka ma iqrar fa iradu kurviya inshallah maadamas mulin a wa hakaka badalkum umidga kelana wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh